welcome address an say bangin sun emergency ta in hung ki gong thil hi jong la igam sunga wa hin ka va na hi la ki sei ngai mo na hi mai thalagin lawa hi la ki sei ngai na jong a kim su tul tul jengin area pum pi khat ki khoma lang lo jawa kania lo jaw khana pangja jong ilin lo hi nom mo the jeng ni yong la tu ni hi oi tai ke la hi la puna tamta a hi in ti zenam tia hi la tu ni rele ki bol lo na hi hilaya pamphlet la dong so i model hin expedite our political solution ei hon ithumo chu pi hamta hele sa itivin ichi sa chu pi hamta hi hilchen kit denga chu union territory with legislature gitiye hi in ichi union territory with legislature mai hikit lawa 6 schedule in dong ho theding ti na hi in ichi 6 schedule chu ahung jaw ki na hele igam sungwa chu midang kitimo mongin tha ne lo dingai example in Mizoram khu statehood amu ta bangwa amho khu agamo khu government in a control ichi agamo control khu iti control wan tre tu na lo nom hon jong SGC ham koi ham khat ko ma parliament akila angai igamo ALG e hon ST status ai lo wale twa imu schedule 6 schedule pa hi angi tenga hi le general category hon e ho gama nei the loading ti na hi yesun tu ni hi ipja hi emergency ta hong ki gong ham ta hele tu ni ma hi su group hole Indian government ke holding hi ji achu hichi e political demand ho hi nei pilo yovin ge sang khan te ge sang te hi win delay bol te hi win na phan nei bo chon pi data win hichi kathumo separate administration in the form of union territory with legislature kiti hi nei pirovin mele te ta chem khom the ka hi ta po vetia hi demand ki bole hi nei tune he vanoi pumpia emergency jong la vanoi pumpia ku ki zo cha te chen namun jo sia chi hi in tunin e ho hin sandel te hin memorandum pi na ding mun kine hi hal lang hi ong le tunin pathen ko mai kirhanwin pathen ko ma reverend pun taw nai menowin I demand o chu pathen kom jo a hi ti chu I sei deu ma he tu hin zan hi chun hong nong lu je heu tre lang KZC meeting a he KZC executive member la he kele vice president pa hi jaw ka hi hanen aban tin la governing council ke ta chu district khatna ai lawai le kuki chena yo sa chu mi thom hi ke la kho ma hi governing council jong vel ni lang vel thom lang ki hovin hichi vel thom chan ge lang ki ho na la achun last pe na chu date 30 December la chu na ki ho wa hi na hichi wa ana ki sei pen chu pyam ta hi le popular government hi ki pom lo ding hi ti hi in ichi velthum valley ki hona zo sia hin popular government thu hi aki sei jingin ichi ni chun sandel minen a 30 ni chun ke ka ding do in thum vai ke sei a hi ta hi ipiham ta hi le nang ho hin nalunggelo na khel ta wam ta nei do ho hi in a hin sandel te in wang popular government chu ka dei lo da na no chu tu ni chan ge ka lunggelo ka khel di povin a sen jong ki vel sei da le hichi sandel mi pi te lunggel he ti chun kana phung do na he hichi tabang ma chu tu ni hin popular government form na dinga chu ang ki form ding te nga hele aneu pen chan ge long igan the na deu ki hasat na deu hi mu sai oi lai tiam dam ta hele e ho ku kite thing hang mi te ai lo le na ga ho CM kai di lo ding ai ya chu deputy CM po ai lo le piam tin formation ya za da go no he ta ne
ai le ei ho gam sumai mai le te in no do ba mai le to ga yung ke pa wa chu SA kiti sei do ma sa pen chu koi ha me he do wan emele ho tunya Separate administration na PDO hi mai le to ka chang khom thei ta lo do hi iti pa do wa ni chi hi ni pi zo sin do ki dei so ke a ki ti pi ta a tunya hi emele ine ho hin popular government form na tha jang nom kin ho he ne iti chu mi pi ding ge hi talwa am ho ding personal benefit a chi hi ta ti am ho cabinet minister chan nom man emele kai kit nom man ai lo wa hi le am ho personal benefit na ding a chu mi pi ke zo ro thei lo ding ha ti chu ka sei nom ne he ye chu tu ne hin khat te ho am ho hi wa hi anung zau po wa hi le nung zau ri ti wa hi le ke ja sia an ke sei chu byam tai le meeting a chu anung zau ri wa hi le SA ka thu mo chu ka ki vit ro ta ve ati ngam deu hi hi chu ki vit ro ngam lo wa hi le emele ho khatsa popular government aza form na jaw thelo de ti chu hi ne zani chan ge in e hon ik ho piu su to kho to nei khom ho government langen jong emergency time visit ang boloven ahin popular government thu wang chu na ho ding demand kunung le effect khan te se ging hi veneti hi in ya chu slogan le pamphlet laki jaw sa lo wanga a thu chu ka se popular government ka dei powe ta mi pin is up do le hi chi chu khununga I demand pau chu e hon I thu mo hi Indian constitution ta kitua Indian constitution dam no ya thil thu mi hi je wa chu e pi lo wa la mo the mo age ya pele ti lo de we e o khang lo mai thei I cha teo khang hi mai thei a hin Indian constitution to dan pi ki sim pa don dung zo ya chu state khat su ke a khat sim ke thei ai lo wala khat sim be thei ti chu Indian constitution to ke to adan na I thu mo hi ja chu ilung neo lo deu hi age apal wang sei the hi poi ti chu tu ni hi mi pi de ho ko ma e cha la ve la kan he sa nom me abanin mi pi participation hi ipija hi banga hi important kisa a mi pi hi banga ki khom ham ti hi neo khat ka sei do nom kinin 19 izat kumita mention MDC election hi ana jinga hi in MDC hi ahen nga ohe 6 schedule ali lawa hi le MDC hi ki bolta ponte tia he thilhang mi te ho hin MDC hi ahen nga hin hi chi MDC ahen nga chu center a konin ahongoven agar wa hi le mi pi hi te banga hi observation hong ke solen mi pi hi te banga hi kiloi khoma 6 schedule nei peta 20 thum na amlo pha na hichini commission hong pan akinong le a choi pi sayam kolanga report pi dong ya cho meeting meeting tham khanen amho ding phat chom na bawa abo thia ki bolo hi bogin mi pin imacha he phapo ve tia report pi ya cho MDC election sa hong pha kina imacha so kit loe abanen mi pi participation angai dan cho hoya imo thewam ta hele Meghalaya 10 statehood adal lai ta wen Nongpok Hills Assam Valley ako Nongpok Hills ako ta kitsado he mi pi aninga ka aom zo si ako aning ninga hongo hi in hichi hong na wa chu amalan ho chun IPS ibam ta hele no state no rest state pi lo wala untim lo din ka hi anong lang ho chun ipi ke se he talo tam khat alawai leu lang hen ten no take no rest no take no rest a pronunciation ati lo wa nga a participation je wa chu state ho mo ta khula dunia ipi ngai to wa inam pi deu ge lo wa in muna non ta na lai ye mo lai na no me na he khat te ho duni to zo si mi zo si atam zo hi mi no me pa hi deu hi icha te de wa hing hi so ke be na icha te official hi de anop sat de ide je vai ho tu nya gan the bo lo itu we tu nya ho lo ho hi acha te ho agan the deu anop sa deu ade do ji we ala sore anop sat de lo ji he betin ka sei no me he
area sunga hi KIC wa tumin khan putin chief assessor tum khan putin CSO ke loi khom oten CSO hon ahin se ho hi gam sumi pian dui khom lew han lam kai ho dingang thanom dinga thanom bible thanom jong dinga hi in dunia hong lo ho wang ateng ta sei dinga emile ho ta thaka de ve amo personal benefit ke hol nga nei ve ka ti no me ne irat ta hilaya hi rele ven za di bolwam hong so yang khat vei chang ke kim sel na khalo lai na do me nai hong na ta ho jang hong ji khalo hong di hi ho bong dan to ki kal na yong pon te lang khana se dinga Indian constitution na phale hi chom het ki ti hi e ho dina chom het na khunung in cha te di hi ji chun a kit teng le wang ho so ho hit de se po te yong ka ti no me na dunia hi na hon ha bola na bolo wa hilaya hi na ko cha nan solo na thut nun lo wa le hoi la yong na thut nun ta lo de ho so ko cha yong ki ge ding hi ho so lo wa ki ke vai po nom lo her ke vai hom nam lo her a chu la ho sa ke dem jing ke ho sa pu hi ti khu ti te wa nga ama hong phan le a se se ya eu zal zala i me khu vai wa wa ji chun Bible simite layong lekha te layong alubo o mahezi chun alubo hon jong pan hala ja bote ti hitu ni cham chami pi ko ma ka in til khona nom jong he kilam kai ki thunun ki ti kalwala he til phading lo hi ji chun tunin mi pi dol ka da mi pi phat chong dan ka sein te ka the ka in te ka hi ta in ji chun so pi ule naw te ho e ho zo si ading state hu di mo wa he Union territory mo wale ho ajo si ding hi inop sa di hi dunia hi memorandum pi na di office sa wi nei lo Union territory ham idi mano imo ne la emo hong sunga dingai tai police so we ho hong sunga de tai inop lo bi bol the hi hi chita bong ding chu inga la lo ham e pa chom cha mi pi til kho ta bang na suni keynote address ka in bong na ni yo ma sa yen ka sei sao ja ne ke wang sei ding tam pi ka ne na lai ne yong la sei da ing ka ding ka sei na sunga ka sei khil ka sei walo ma le ne ngai da mo velang igam sunga wa inam sunga wa da pat so mo ma le pathin pathai bo pi ta ka ke pa ya